Ibihe byiza nshuti z'akadasohoka za Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, mwiyumvemo ikaze. Turabakiriye kuri platform yacu. Nyabuna niba utari wakora subscribe yikande kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ni ukuvuga ngo tubishireho tayari bihite nawe bikugeraho. Niba warayikanze rero uri umuntu w'umugabo cyane, wumve ngo uri umuntu w'umugabo. Rero wowe uri mu bihe bitakoroheye, ihangane nyabuna, turakwinginze, turakubwiye ngo ihangane. Ejo bundi ibintu bizagenda neza cyane, nawe ushima Imana. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba mwagize ibyago, ariko turagukomeje. Ni ukuri ihangane, wumve ko turi kumwe. Niba rero warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora yikandeho noneho tugendane. Uyu muti rero tugiye kubagezaho ni umuti ukomeye cyane, ururabo rw'igihaza. Iki gihaza barya cy'inkogote, iki gihaza cy'igihwanya, iki gihaza cy'idegede, ni umuti ukomeye cyane. Nyabuna ndagira ngo nkubakangurire, ndagira ngo nkubaratire, wowe utari uwuzi aka kanya uwumenye. Ibyo ntiwabyumva. Ni umuti ukomeye, wawunywa, wawurya, wawisiga, wawukaraba, ubundi ukawutongeraho ibyo ushaka, ukareba ngo umuti urakubera umuti, umuti uragukorera umuti, umuti urakubera mushya, umuti uragutangaza, umuti uravuga uti mbese uru rurabo burya rukora ibi ngibi. Urabona bigutunguye mu buryo utaruzi. Ngaho rero kora subscribe kugira ngo tujyanirane nawe, ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Niba uzi yuko uri umukobwa ukaba utari washaka, nyabuna turakwinginze ngo uze wegere uru rurabo urugire inshuti. Gira inshuti ururabo rw'igihaza. Niba uzi ko uri umukobwa ukaba utari washaka, abasore bakaba bakureba ariko kuvuga ijambo ngo bagushire mu rugo birangire bikaba ari ikibazo, byarabaye amabura kindi, nyabuna ndagira ngo wegere hino uru rurabo umenye uko warukoresha. Hari igihe uba uri umukobwa ariko ugasanga abantu ntibakwifuriza ineza, ukunyuzeho akagutongera ibintu utamenya ibyo ari byo, bagenzi bawe cyangwa se abo muturanye ugasanga baraguhuhera ibintu utamenya ibyo ari byo. Nyabuna ndagira ngo nkubwire yuko uyu muti, uru rurabo rwahindura ibintu aka kanya ku buryo nawe urureba ugatangara. Hari igihe biba ari ibintu bya karande byo ku gisekuru cyanyu, ntumenye ibyo ari byo, ariko ndagira ngo nkubwire yuko uru rurabo ruhindura karande, rugaca uwo mugozi bikarangira, sibyo? Nawe ugashaka. Ushobora kuba uri umugore waramaze ubuzu, uva mu nzu imwe ujya mu yindi, uva mu nzu imwe ujya mu yindi, ariko kugira ngo wubake urushinge rukomere bikananirana. Nyabuna ndagira ngo nkubwire ngo uru rurabo rw'igihaza, iki barya cy'amarenzi, iki cy'inkogote, ndagira ngo nkubwire ngo rwahindura ibintu wewe ukumirwa, sibyo? Ndaza kubabwira ku musozo w'iyi video, mbabwire ukuntu mwarukoresha, sibyo? Ushobora kuba uri umusore ariko ukabona
ntabwo ibintu byo kugira ngo ukore ushire gahunda y'urushako imbere bijye mu buryo byarananiranye, kandi urakora ukabika amafaranga ukayoberwa uko agiye, ukayoberwa uko uri bupanga ibintu byawe, ukabona urajagaraye byaragucanze. Ndagira ngo utere agatebe umenye uko wakoresha uru rurabo rw'igihaza nawe ukabasha gutera imbere, ukabasha kugira umugore, ukabasha kugira abana, ukabasha kubyara nawe ugaheka. Ushobora rero kuba uri umucuruzi, ukaba ucuruza, ariko muri kwa gucuruza abantu bakaba baza bakareba iseta yawe bagacaho bakigendera, bakakureba bagacaho bakigendera, nabo muziranye mwahura bavuye guhaha ibintu ahandi, nyabuna bakakubwira ngo mbese ibi urabicuruza nawe, ahubwo ugakubitwa n'inkuba, ndetse n'abakiriya bakajya baza ariko ukababwira ibiciro, ukabona ntibakuguriye bakagenda, ariko bagera ahandi kayo muhuje ibiciro bakagura. Nyabuna ndagira ngo nkubwire yuko ururabo rwagukorera ibintu rwose, ibintu bikagenda neza cyane. Ushobora kuba rero ufite icyangiro giteye ubwoba, ndagira ngo nkubwire ngo uru rurabo rwagukorera umuti, abantu bakagukunda, ibintu bikagenda neza cyane uko ubyifuza. Dore rero uko wabigenza: uru rurabo warukaraba, uru rurabo warwisiga, uru rurabo warunywa, ni umuti. Genda niba ushaka umuti w'uru rurabo, genda ushake indabo z'iki gihaza, nurangiza uzanike. Numara kuzanika zizagenda zume cyane, ziderengere, zume bye neza, ku buryo uzazivunga zikavamo agafu. Ako gafu rero niwo muti dukeneye kukubwira, ako gafu niwo muti dukeneye kugira ngo tukubwire ngo ukoreshe ibintu byawe bigende neza. Ako gafu wakoga, ukajya urashiramo gake mu tuzi dushushe ukoga. Ako gafu wakanywa, ibintu bikagenda neza cyane. Ako gafu wakavanga n'amavuta ukajya wisiga, nabwo ibintu bikagenda neza cyane. Simbabwiye ibanga, nyabuna ntimujye muragira ngo ntabwo tuba twababwiye amabanga yose uko ari. Weho nyaruka ukora umuti, ubundi urebe ngo ibintu birahinduka mu gihe gitoya. Ndashima umuntu wambajije umuti nkawumubwira ari mu gihugu cya Zambia, akawukoresha ubu ibintu bikaba bimeze neza cyane. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye birakugeraho buri uko tubishizeho.